Boin chu hei medica amri mukunda purlama ka pheya gan thian pa tun ma gan classmate thing school mi dilatanga high school metric kan pass thlenga kan kalpui chumi chu aron jin lo maya ba muturin ka kala hi hela hianin amri peng main road atanga peng a hianin thingpui ka in loka ka chol loka chuan kong sirvel kan ding hi ri ar ang deu ri ar an ti ne hain ang reu maya hela hian so an tlakar kara pali so te an duam reu khop mai ar angani zo ar kan ti khatiang anu ang riwal khachun ni so ak ai nan liana mute tiat velan ni so an mei lama bul tar maya ri dila kanan kal tum vea arei la to kum som chuang to riar kha han mu venge kha kanan tuma kan chang a chuan a khoi lai mu kan muwa chumi kan mu riar an ti nen chuan ain ang reu ze ka so an duam an tlaker maya tuya son enge an chuk tui athil om ran nung nge nia nim sanga chu ni garing chialowa an chuk jing mol lema enge mo thil nung tuya om khatiang kha an chuk nin ka sia kan thian pa khati chu thamona ania le khathiam thei mem una hin ni an una wa te ber ania u afar nu te pani hi kan skula tho chuan an kala thiam thei man una hian class a te skula te thiam thei ber te jinga mi an ni ziale ngala chu engemaw thila chung ko thila Calcutta local loka boin hi office kan lo chol remchang boka miron konteka in mucha kom mai katia in muturin hei kabakal don ani ka thleng trepa ka thlen main kan in hladang renga komna le an thlen na in hladang reng rewa ta chuanin hadam de poteng hadam potila chumi zo kaba mudon ne katia tuna hian kanin nei to biawa ma ha tan thuha chol loka thuha dam loka ni no chuanin kaba muang thleng pei trepe